Insekti. Svuda su. Tako i u ovom dvorištu. Zato ćemo u ovoj epizodi Divljine mog dvorišta da istražimo insekte. U stvari, već smo izučili jednu vrstu. To su bili mravi. Zapravo, verovali ili ne, pčele i ose pripadaju istoj grupi insekata kao i mravi. Ta grupa poznata je kao opnokrilci. Ali opnokrilci nisu jedini insekti ovde. Postoji i mnogi drugi, kao ova svakodnevna muva, koja može da bude izvor zaraza. Onda imamo komarce, koji, kako već svi znate, piju krv. Ali zašto? Odgovor je prost. U stvari, samo ženke piju krv, zato što su im sastojci iz nje potrebni da stvore jaja. Tu je i vilin konjac, insekt prelepog izgleda, koji je živeo na ovoj planeti mnogo pre nas. Postoje i insekti koje je lepo gledati, kao leptiri. Ali postoje i insekti koji su itekako opasni, kao obad ili crna šumska pčela. Zatim slede skakavci i zrikavci. Osim što umeju da skaču i lete, njihova zelena boja često im pomaže da prežive, pogotovo dok su u travi. Ali insekti nisu osvojili samo vazduh, već i vodu, jer postoje mnogi insekti koji umeju da plivaju. Ali plivanje nije jedina tehnika za kretanje po vodi. Ova vodena stenica hoda po vodi, tako što balansira na njoj svojim dugim nogama. Postoje i insekti koji ne umeju ni da plivaju ni da lete. Samo da hodaju po zemlji, kao ove vatrene stenice. Iako ovo dvorište nije puno mrtvih insekata, ovo dvorište predstavlja i jedan veliki insektarij.